Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sahibil mu'jizati wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba wa ibti'adah. Amma ba'dah. Ashabal fadilah was samahah, seteja para alim, para ulama, para kiai sampun hadir nang majelis Kak Dinto ajunan semulja Hadratul Mukarram Kiai Haji Syamsuddin Ali Asnawi, ajunan semulja Hadratul Mukarram Kiai Romli Ilyas, ajunan semulja Hadratul Mukarram Kiai Ma'mun Jazuli, ajunan semulja Hadratul Mukarram Kiai Sattar, Kiai Mahmud, Kiai Abdul Wahid, Kiai Khalil, Kiai Haji Abdullah Imam, Kiai Haji Imam Rosyad, sareng seteja para kiai-kiai selain para ustad, guru-guru ngaji setejana tanpa terkecuali. Daka asma-asma aku ngajunan setong persetong abdina tak bisa mator, namun sedikit pun tak ngorang narasa hormat tor takdim abdina. Daka ajunan seteja akramna wa ata'na rahimakumullah. Sa'adatul kurama, seteja para sepo, para tokoh baik tokoh agama utabana tokoh masyarakat, sesepo kampung pemangku tisa, bapak kepala tisa Banyu Bulu, sarang seteja perangkat-perangkat epon seka setejana sangat abdina hormati. Tak lupa juga segenap kedua belah pihak keluarga besar mempelai, dari keluarga besar mempelai putra juganan keluarga besar mempelai putri seka setejana juganan sangat abdina hormati. Ajunan hadirin, bapak-bapak kaum muslimin, sarang ajunan hadirat ibu-ibu muslimat, seteja para undangan sanak famili, para kerabat handai taulan, ahli bela tetangga, sesetejana sami-sami mulja tor muga-muga terus saya mulja akina sarang Gusti Allah, mulja yalam dunya juganan muga mulja pagi nang yalam akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Aroba aki setong babareng nikmat saya sangat raja. Pagi are mangken gak dinto kaula ajunan. Kasokani bisa kiwangki selera. Bermujalah sanang isitung majlis saya sangat mulja. Engki gak dinto minangka nyampeteni undangan keluarga besar Bapak Sabari sekeluarga. Saya sobung lain maksud bentuk tujuan ngatore para ajunan seteja langkong-langkong para guru, para ulama minangka ngemis doa sebagai wujud rasa syukur dek ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala atas pernikahan dari putra-putra epon. Muka-muka kalaban barokah dari doa para ajunan seteja langkong-langkong para guru, para ulama mempelai berdua gak rinto etetiakina pernikahan seasarang kalaban ridho epon Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kalaban sunnah epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaingi ngabarokana para guru, para ulama sarang seteja bangga sepo mempelai berdua gak dinto senantiasa kaingi pertolongan kaangkui membangun rumah tangga yang menjadi harapan kita bersama. Amin Allahumma. Jadi keluarga sebahagia, bahagia itunya juganan bahagia nang akhirat. Jadi keluarga sebarokah tor abarokain selamat tor nyelamataki. Jadi kebanggaanna umat Islam juganan langkong-langkong. Jadi kebanggaanna baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan generasi-generasi minas salihin wa salihat al-qaimina bihuquqillah wa bihuquqil ibad. Amin Allahumma. Para rabu tandretan seteja sesami-sami mulja. Seterus epon abdina pertama mengucapkan
Mohon maaf lahir dan batin karena kita dalam suasana Idul Fitri. Cukanan mohon maaf atas keterlambatan abdina. Muka-muka tak ngorang na kasampurnana acara Kak Dinto. Ben kadu kale epon Kak Dinto abdina tak banyak seperti sampai yakina. Namun inti dari majlis Kak Dinto sobung lain Pak Sabari sekeluarga ngatore para ajunan serta langkong-langkong para guru para ulama. Kak Dinto minangka ngemis doa atas pernikahan dari Nursidah dan Bilal lagi. Ngireng kita doakan muka-muka mantan anyar sekadua Kak Dinto bi Allah Ta'ala setia keluarga sesai. Karena orang kadang-kadang aduaki mantan menika kadang lakar letak pate saja, kadang tak pate ngongkuaki. Karena yang ke parlo mangken menika seakan-akan namung kepenting na tuan rumah. Padahal Kak Dinto beni namung kepenting na tuan rumah. Kak Dinto kepentingan kita bersama. Apa-apa abdi nama motor sa Kak Dinto. Ada orang menabi beda mantan mereka tak pate respect anak-anak semakin esak le tak esak le cek iya gua. Tak dia tak noro andi panakan tak noro andi level. Sepenting kok datang konjangan kenyang selesai mulai. Padahal Kak Dinto kepentingan kita bersama. Nomor situng para Rabu ketika mantan anyar segadua Kak Dinto teti keluarga sesae beni namong Pak Sabari sebekal bunga seteja bekal milo celepah. Eki na engki umpah dari mantan baneka lahir nak foto mulje sepratu daga ajunan nepon Allah seteja baneka bekal milo Pak. Tapi sebaliknya menawi mantan anyar segadua saya selamat dan makin Kak Dinto para Rabu. Na'udzubillah pasti keluarga sebutuh dan melahirkan foto-foto sebutuh. Benikun Pak Sabari sesusah, benikun Pak Sabari seruat seteja bakal norok miloruat tak kiai naruat kalebu naruat tatang kena tak kira nyaman ngedededu. Jadi kita doakan karena Kak Dinto bahkan Kak Dinto beni namung kepentingan kita bersama. Kak Dinto kepentingna Kanjeng Nabi Muhammad. Kepentingna Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Kak Dinto sesah mun beda umat Kak Dinto tak bener. Kanjeng Nabi Kak Dinto sesah mun beda umat keker dalam neraka. Sampai ku laku cerita aki Kanjeng Nabi Kak Dinto waktona hari kiamat Kak Dinto molar matur ka ajunanipun Allah walam arda waidun min ummati finnar. Kanjeng Nabi Kak Dinto tak gelem renah ketika ki bedesitung bayi dari umat tamani keker dalam neraka. Kainto Nabi kaula ajunan seteja. Jadi kita doakan muka-muka mantan anyar sekadua Kak Dinto jadi keluarga sesae dan melahirkan foto-foto sesae. Amin. Amin Allahumma. Karena para Rabu orang akabin Kak Dinto mon akabin gampang. Tapi membangun rumah tangga Kak Dinto tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mun kuna kabin Kak Dinto kor kena syarat rukunna maka tak cengonceng bala datang ke para Rabu asa engki tapi membangun rumah tangga Kak Dinto tidak semudah membalikan telapak tangan sampai edewaki sarang ulama an-nikahu kal jihad pernikahan Kak Dinto seperti peperangan orang ngakabin Kak Dinto badewan orang aperang
Keng tak pada perang Palestin so Israel. Mun perang Palestin so Israel ngangkui rudal menika. Thank you. Ngangkui panapa? Ngangkui tembak. Keng mun orang ngagabin tak ngangkui rudal, tak ngangkui tembak, ngangkui tompek make tak tajem sepenting gere. Jadi tore doa aki mantan laki ben mantan bini menika muka-muka pada gere. Selake tadi orang laki ongku sehingga bisa aja ke keluargana beni kun aja ke dari kelok nak apa itunya tapi bisa aja ke dari kelok nak apa neraka. Amin. Nika reng laki sejati. Jadi reng laki sejati benika para rabu beni kun reng laki sebisa memenuhin urusan sandang pangan papan. Engkau letak korang apa katang bini? Engkau urusan kakan, bingkok lek cokopen, kelambina lek cokopen. Panapa? Tempat temari kebayaki Roma, kendaraan lewadah, bulan cetak rangkorang, mangken dimin, buruh panjenengan, orang laki, ekocak orang laki sejati, bisa aja gerajina dari kelok napoi neraka. Jadi monki abek sebagai orang laki tak bisa aja ke bini bani ke dari kelok napoi neraka. Beni orang laki sejati, beni orang laki orang laki sejati bani ke sebisa aja ke bini na ben anak dari kelok napoi neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu dan tretan seteja saya sami-sami mulja. Jadi tore doa aki mon emod deka dua anak orang bawa sepo para rabu mon beda orang amantan mereka dua anak dua mantar cudua mantar rukunah cuduh torrukun dua kalimat kak dinto sangat sederhana tapi tak setuju orang laki bini banika andik ke sedua banika beda sekun andik cuduh melolo tapi tak andik rukun. Mon kacudu na cudu keng tokar tambu sekali kula lemah lembatang babiar tatang kena tele cerip cepen sengi diaki tapi pentahun meloloan di anak ini kan andi kun andi cudu tapi tak andi ruh petonga re panika Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Prai malam Jumat panika seta tokar nika cudu keng tak ruh engki beda sekunan di rukun melolok tapi tak andi cudu mon karukun rukun tak tahu mana keding atau karan adem ayam tentrem nika andi anak andi kompoi situng itu mau tak sakasa itu mau boleh pas tak boleh tinggi tanya aki bah arapa beente ma pesa so nyanya cengko along bolong apa luan tahun bi been kok tak teman gelek ngiding to karena been so nyanya mak burun setia ben landi kompoi mak pas apesa pola keng tak rukun ya teh ku tak pak nyampit enja jong beni keng tak rukun keng tak juduh kuat jadi tore doa aki Nur Sidah sareng saudara Bilal gak dinto muka-muka bi Allah Ta'ala itu tiakina pasangan sejuduh terrukun dari dunia sampai pagi terus masuk dek ke surga Allah. Amin amin Allahumma. Lah ketika mator masalah juduh para rabu juduh gak dinto tataan Gusti Allah juduh gak dinto papasten dari Gusti juduh gak dinto adalah takdir Allah la yajtami'u ithnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar tak ada sebisa masetong dua manusia atau maapesa dua manusia kecuali king abereng kelaban bastena Allah. Jadi mungkin Nur Sida sarang Bilal kak dinto secara ikhtiar mungkin oleh na perampakan tapi hakikat kak dinto setuju minangka papasten dari Gusti Allah karena yakten ada pasten dari Gusti Allah sapora pagal lareng sepona si arembek
pakumpol kapidik majadin mon parlo somak kae nasa kampung seti saben bun kelebun nasi arempek keng mon tada paste tak kira deti iki lha iki engki berarti judu Kak Dinto tatana Gusti Allah. Kak Dinto separle teku kalaban orang laki bini manabi ampon la tuti paste laki na ampon la tuti paste bini na orang laki ko tunggu cak dak kasabini le baan ria papareng hadiah terindah yang Allah berikan dak kasengko, maka dengan segala kekurangan ben kalebihan engkau bakal nerima baan kalabang dabang dada sebini ko tunggu cak ki ada kaselake engki mas ajunan Kak Dinto juga nan kado terindah yang Allah berikan dek ke abtina, maka dengan segala kekurangan ben kalebina abtina bakal nerima ajunan kalaban lapang dada janur sidah pah buka dedena mun tak paisal bak bilal engki lagi engki la pani kareng laki bini teti mana bi orang laki bini banika ampon neku dek ka banika orang laki bini banika tak akan sembrono memperlakukan pasangan kita karena sepadeng beni manusana karena sepadeng siapareng iki lagi engkoknya kentang bini setia tang bini tak bengal ke sengkok bahkan tang matua takok ke sengkok senga beni kun urusan so matua beni kun urusan so kelebun tapi urusan bi Gusti karena judu panika tatana Gusti Allah panjenengan urusan so matua ngening ngaleng urusan so kelebun keluar dari desa urusan so bupati keluar dari kabupaten urusan so presiden keluar dari negara kengmon urusan so Allah keluar agak kambah lagi dah lagi pola nawangken para rabu cek kembang orang banika abin kabin abini tak cocok segoni lepas tompok dalam bedah sehingga panika beni kun urusan somat tua beni kun urusan manusia kepada manusana karena judu tak ta'na Gusti Allahumma salli ala Muhammad. Miris dan gula ketika melihat angka perceraian nang kantor pengadilan agama banika cek kembang orang mangken tak cocok segoni gunandi salah segoni laminta cerai ngajukan permohonan cerai Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan perkara halal sebaleng bentuni bi Gusti Allah oleh keng itu kanin panapa at-talaq abghadul halal indallahi at-talaq perkara halal sebaleng edukani bi Allah ni perceraian aba edukani reng sepo edukani guru langitek ni edukani Allah si andi alam pah tada tek na segala jaba edukani guru edukani reng sepo la takok mak pah edukani Allah bahkun ngeresengeran. Jadi jangan buat mainan pernikahan kalian itu jaga bain mai cek panggagempangaki asa pesa cek panggagempangaki alak telak para rabu orang laki sehebat peniga beni orang laki sekawin cerai kadang beda orang buat megawat etanya aki ban nabi ini berapa kali engkau lebih tahu belas kali gua sapora mon kun abini hacerai bini cerai tak usah teti manusia make koceng tau dah bengki lelaki hebat nikah lelaki yang mampu mempertahankan pernikahan karena pernikahan menikah ikatan janji suci beni kun urusan bi manusia tapi urusan bi Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kula mesenah dak kateretan Bilal panjenengan mangken ampun lastar iyakat dengan ikatan janji suci Kak Dinto janji na panjenengan ka Allah beni kun kamatuan na beni kun kabini na beni kun ka bangolo panjenengan menyebut kalimat Kak Dinto kalaban nyebut asmana al
sakseen ben para guru para ulama mangken sakseen ben tantretan seteja ben labala kak dinto besar harapan dari seteja kak dinto kak angkui nandaros Nursidah sarang Bilal kak dinto beti keluarga silangkeng beni kun langkeng itunya tapi terus along bolong baki nang swargana Allah amin amin Allahumma engkila biasa karena gak dinto papasten dari Gusti Allah para Rabu kadang-kadang pastena Allah padeka tak sesuai kalaban ngena-ngena manusia engki kadang bi Allah Ta'ala beda orang cuduaki paste selake genteng soga mapan sebini ratin aduhai semlohai tapi beda kia mun Allah Ta'ala ngasogahan nih ku lebih panjenengan tak usah majocong kadang selake genteng soga mapan sebini lempo panda bunter iki lagi apa engki kadang sebini laratin luar biasa selake koros kering kare golek soto lengah tambu angin rebu akan tok sekalian ngalenger ku lebih sambian tak oleh ereh ku lebih sambian tak oleh cong majocong du manah pangocak sabanika deki pan manah ka pasere jak panika ampon rencana na Allah iki napa iki dupas ku lebih sambian bah tokang naso Allah kainto para Rabu Allahumma sholli ala Muhammad jadi kainto sebarle tekuk jak bawa cudu gak dinto tatakna Gusti Allah mila dari gak dinto manabi orang gak dinto terong ngaulia pertolong na Allah terong ngaulia ridho na Allah ya kaduna rema barengin si genteng alhamdulillah mon genteng agak ria tak usah kan nyiting kan ngabas paila seneng beri saratin alhamdulillah mon ratin agak ria sampai kata petok tak nodusi beri selempo alhamdulillah mon lempo agak ria tak usah meliaki kasor tabalang abak tak andik seepakana kinumon lempo agak ria tak tuli temo orang anapa tak tuli kelpes maka teepakana dua are beri cudu seros koros alhamdulillah ngirit ke kain tak pate banyak abian kah ki mangken kain larang teretan kodung anak-anak mangken manika tak cukup selambar manika jak hijab modern manika kan kodung melolo wela betong lambar sak leng ke kanan ke kacere bulat daki kale erebri ebros agak bareng beri pengkempengan macam petok engki ajalan alembai sapa tatangkana la tak ningatole anak pelek erala ta bekot nika kan kelampina melolo beri cuduh saumba mana bi Allah Ta'ala tapak ka sejeremi ya syukuren alhamdulillah ngirit ke setrum tak usah ngodiin VCD so radio lah melolo ngeruweng melolo nyanyi lagu kebangsaan tak lah bocor sampean tak usah ngonceng salon enger melolo thank beri laki salah lempo ting tedung ngerok alhamdulillah kok bi Allah Ta'ala beri laki kening kebai musik pengantar tidur jadi syukuren ar-ridha bil kismah orang ni kesebakal bahagia mon ridho atas seteja bahwa apa si ampon pareng bi Guste beri coba cuba ombaman beri coba cuba syukuren alhamdulillah abri cudu bi Allah Ta'ala salah aman ringan rabatna engki mon bak jubak nika aman ringan rabadan engki make nak tina aki tak terkobater ganggu banoreng lah engki andi laki bak cuba keluar antara lako tela dua are tak kau betere tulit bireng bini lah reng bini lain anak pak mon bak cuba mak boleh orang zakuda tengah malam mocol mak boleh orang tintet tin buruh dan berdasarkan hasil survei orang genteng orang ratin manika bakun kalah gareng bak cuba teretan apa sebab orang genteng orang ratin panika
iyo bu 10 tahun luang gendengah luang ratina iyo bu 20 tahun luang gendengah luang ratina tapi menoreng bak cuba iyo bu pas sampai 40 tahun jan abid beni luang jana tambah cubaan. Maka berbahagialah orang-orang sebi Allah Ta'ala paringin cuba salah aman lagi keng mon ratin para rabu banyak kulandi kancan ni kabini naratin sak mengih anapa melologer bekeran bini natako ekala tinaki keluar sakoni laker bekeran andi laki genteng laki na keluar sakoni sekecah tani ngabit sakoni lemololo telepon mololo bini na SMS mololo bini na latako tagae kareng ular paker engki lagi engki badareng bini ni ka mon ba cuba para rabu aman mak boleh kunetina keluar tina ke Malaysia sampai tina mate sampai Februari namun ba cuba tak tuli pada perempuan masuk badareng bini keng benireng nyebulu ni ka orang Indonesia. Ni ka acabis ke salah situng ya. Acabis ke salah situng ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mak ban ping engki. Bah mak katibi ping di malaki na sobong ya Demak ke Malaysia. Abid lebih abid ampun kenging 2 tahun ampun. Abah derem mabaan jeriah. Ki dengu de salaratin mapaitin sampai 2 tahun derem mabaan. Nafaka na benda remah belanja alhamdulillah kiai mun belanja tak taman telat pen bulan negerem pasti pun kiai engkau tak tanya belanja dah pora ping ben salaki dengu dah ben ratin dah remah nafaka batin ban ku tak nyampit sering bini ni kecorak reng tak andi itu sah alhamdulillah kiai banyak datang ke belak gua anapa pola naratin engki nguti ba coba mak boleh ku ni tina ke Malaysia tina mate mana para rabu dan retan setuju sesami-sami mulja hati nomor situng kentoh juduh kentoh papasten dari Gusti Allah jadi kotu patang narema di dalam setuju kekurangan ben galabina karena manusia wanika tada manusia nika sesambor tada manusia nika sesamborna karena manusia wanika kenang na salah ben lopot kenang na salah ben lopa jadi kau tu sadar ketika abah andi laki salah wajar karena manusia andi bini salah wajar karena manusia mon kulabi sambian teruan dia laki setandi salah sama sekali teruan dia bini setandi salah sama sekali seab laki manusia seab bini manusia alaki malaikat otaba bini malaikat lagi engki jadi kuncinya nomor situng harus ditanamkan dalam keluarga panika cak bawa cucu panika minang kapapasten dari Gusti Allah. Nomor 2 panika kita doakan muka-muka mantan segedua panika bi Allah Ta'ala betul pasangan serukun lah kaangkui bisa membina kerukunan panika si parloi jaga eki kak dinto lesan kanjeng Nabi ada butuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi ontong ongku orang si bisa mengendalikan lesan ngas teteh reng lake ngas teteh reng bini jaga lesana karena orang panika kadang-kadang mun gune tokol bi tanang panika lekas beresaken tapi mun etokol bi lesan panika kadang nalket puluhan tahun cekak dalam hati iki engki ben kenyamanan dalam hubungan orang laki bini hubungan antar manusia panika sapora kak dinto tergantung seedalem beni seeluar tergantung seedalem kain tomon seedalem apa nika para rabu
karena orang nikah mun atena bagus, nikah mun abenta, mun acaca, mun kirana nyakena, nikah te bakal keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ngas teteh laki bini mantan anyar mantan laju, ngki mun ki nyar-nyar biasana ki mas lemes acaca banika. Keng mun langantang laju kadang ampowah keluar reng sabareng. Iki lha iki. Lah menikah mon orang nikah caca na butuh kain to menandakan hatinya sebutuh. Jadi orang laki bini panika mentera aweta membina kerukunan dalam rumah tangga kotu pada sibuk mata pa atena kotu lebur mabagus atena karena sepaling berkesan hubungan laki bini menikah bukan hanya sebatas hubungan fisik tapi hubungan batin. Banyak orang kadang-kadang wararabu bini na tak waderatin tatam mobi kanjana si bini naratin pah ngocak si andi bini ratin ke si andi bini tak waderatin badika kek baan abid andi bini jeria ya jangan kanjana si andi bini ratin iya alhamdulillah kok ledu polo tahun aku mak betah baan ngobu bini agak jeria gua tersinggung si kanjan apa nih kepolan andi bini bak coba baik kocak mak betah andi bini bak coba sampai du bolo tak bang kocak bagai ben ma bang kocak ke jeria sepora nih yang kok tahu cek ben bini naratin king tang di te tak ning borop so din ben lakal naratin tangan di ruaga king tak bisa morop engkau so din ben. Alhamdulillah kok 20 tahun re adem ayam tentrem keng mun sero ngobudin ban mah boleh sampai 20 tahun setahun kok tak sanggup dumai balena din ban jere kun luar si glowing tang di ruah kun casing si ga ruah mondel mate ning porop sodin ban nego iki napa iki engki Allahumma sholli ala Muhammad nyana kana mangken gak ruah nase guring cuko otak kebay apa muana glowing mon atena butak tarik sis jadi seterpenting hubungan laki bini panika wararabu panika seedelem mon atenika mapan maka hidup rumah tangga panika bekal sae. Ketampanan dan kecantikan wajah Kak Dinto hanya bisa membuat orang menatap, tetapi ketampanan dan kecantikan hati itu yang akan membuat orang menetap. Ini kawararau. Jadi separ lo pak orang laki bini mentero rukunna beni matepak luar lah, tapi matepak ate. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu dan tretan seteja sesami-sami mulja kita doakan muka-muka mantan anyar segadua Kak Dinto bi Allah Ta'ala paring na ate sebagus amin. Amun lah kedua-duanya panika rukun maka jebun reng bawa sepo lamba rezekina bekal baroh kento para rabu mengkana debuna kanjeng Nabi orang seontong sebisa membangun rumah tangga sesae orang sebisa aja gelesan. Nomor 2 wa wasi'ahu baituhu orang selebar romanah lebar Roma ni ka bani bahan di Roma raja lebar sehektar maksud debu banika orang sebisa saling menghargai orang sebisa rukun so bini rukun so lakeh rukun so epar rukun so reng sepo rukun so guruna tak tokar so reng sepona rukun so bela tetanggana nika orang se romana lebar tapi sebab lika baraja romana king mon esena romana tak akor copek tak copek para ajai kasorah king mon esena kasorah tak akor geger tak geger selakek di tas kasorah benih king kasorah copek gelu king bolana esena kasorah tak akor pacopek elenjak king mon esena lenjak nika akor lebar engki karena orang mun akor ni bisa bekrempek ndi kasok ndi lencak lebar semeter wah ngocak selake ari mun tedung diereng lek kok geger ki dak remen sesae Kak paking letak busok diereng torene nang di atas gua nika orang mun rukun ngening apa kerem ki keng jabi David Kak tapake
leso tang gentangan tore juk tojuk leso juk tojuk tore manceng kamar baik copek ngening alat silat anapa polana rukun king mun tak rukun kamar lebar dadi copek. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi rukun nika penting. Nomor telok keluarga seontong banika para rabu engki banika dabuna Kanjeng Nabi wa baka ala khati'atihi, orang selalu menangisi kesalahan dirinya. Laki bini tak emok nyare salah na orang, sebini tak emok nyare salah na laki, selake tak emok nyare salah na bini, tapi kedua-duanya selalu sibuk mencari mengkoreksi kekurangan dirinya masing-masing. Sehingga karena aben sibuk nyari kesalahan abe, maka laki bini panikah akan selalu saling menghargai. Andi salah sakoni lebur minta sabora. Bahkan ini yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ini manusia sampurna, al insanul kamil. Panikah karaji-raji na paling sering minta sabora Kanjeng Nabi. Sabora nale takut engkau selama polong biban kau tak sempurna latinin ban. Ketika orang bini yargai naga bini ke para rabu, raji-raji na Kanjeng Nabi semakin hormat bentakdim ke Kanjeng Nabi. Milana ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Hanya laki-laki mulia yang bisa memuliakan seorang wanita, dan hanya laki-laki rendahan yang selalu merendahkan seorang wanita. Jadi orang laki muljenika, orang laki si bisa muljaki orang bini, ben orang laki seina banika, orang laki si merendahkan derajat orang bi. Kanjeng Nabi ni kaba paling amul jaki dak karaji-rajina. Mangkana paling sering minta sabora karaji-rajina. Reng nyubulu ni minta sabora kada na huntan garajin. Setahun sekalian ting telasun kasambu kieu kula. Padahal mungkin ngaku umat Kanjeng Nabi Muhammad, ngaku cinta ke Kanjeng Nabi, kudu lebur nin dalam pada Kanjeng Nabi. Dalam salah satu riwayat panika paling sakoni nyan 5 kali Kanjeng Nabi panika benar panika minta sabora garajin. Habora nale tago engkau tak sampurna latinin baan karena Arya tanggung jawab sebagai orang laki. Punten ya Rasul, abdin senyon sabora tago banyak panglatin abdin tak sampurna latinin ajunan. Wah benar yang laki bini gak ada ni kan senang lagi. Engki mari duhur minta sabora boleh, mari maghrib minta sabora boleh. Ya pakai tak bisa sehari sampai 5 kali, minimal seminggu sekali. Malam Jumat minta sabora. Sebenarnya coba pakai ngentos ketelasan bahasa tahun sekalian. Kula pernah nih tekan tak sukses pak. Kula ku minta sabora nale takut kula tak sampurna latinin sampian selama polong bi sampian kula tak sampurna. Kula ku engki wah. Mari duhur minta sabora boleh. Engki na 2 kali, engki mari asar minta sabora boleh, engki na bah 3 kali, ki bedekon, engki kau. Ting malam minta sabora boleh, ku tak yang fit sekali ni bini ni bah ngocap apa sampean mak mula minta sabora boleh lagi ngabini boleh, kuah. Para rabu dan redan seteja sesami-sami mulja intina laki bini panikah kotu patang ngabru. Thank you. Karena manusia panika tak sambor, reng laki tak samborna, reng bini pada tak sambor, karena sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kak dinto sebarloh dipahami, muka-muka nanda Nursida sarang nanda Bilal kak dinto bi Allah Ta'ala kalaban barokana doa dari para ajunan seteja langkong-langkong para guru para ulama setejana parengna kemampuan membina rumah tangga sesuai kalaban harapan kita bersama amin. Parengna barokah ilmuna, barokah rizkina, barokah keluargana, barokah foto-fotona bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakak dinto saya bisa sampaiaki nyon bangapura atas sedaya kecangkolangan langkong-langkong dak para guru, para ulama, para sepoi kak dinto tempat kak dinto akwalan wa ahwalan murnih kabuduna al fakir mana bimanda watar wa matar abdina selaras kak dinto mena kafadhol epon Allah muka-muka tadia asbab hidayah tambana paimutan tambana ilmu senafe manfaat barokah dak ka abdina pribadi syukur-syukur bisa manfaat dak ka para ajunan seteja amin Allahumma amin akhiran hadanallahu wa iyyakum ila tariqihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nireng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya 'azima sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'ami ya katsiral jud ya wasi'al 'ata ya khafiyal lutfi ya jamilal sun ya 'aliman la ya'jal. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir ya sahiba kulli farid ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mu'ammina kulli ma khif yassir alaina wal arusain nursidah wal bilal kullal ansir fataysirul ansir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju lil bayani wat tafsir hajatuna kathiru anta alimun biha wa khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lahumma fi ilmihima wa barik lahumma fi rizqihima wa barik lahumma fi hayatihima wa barik lahumma fi dhurriyyatihima wa barik lahumma fi ad-din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.